Igoti ria Thika kaunti-ini ya Kiambu niriathite maabithaa a borithi kuhingira Ekuirwo atatu aria marekuirwo kuraga Joel Juma, murutwo wa university ya JKUAT kaunti-ini ya Kiambu, muthi wa keri kiumia giki niguo kumahotithia kurikiriria uthuthuria wao. Mbere ya mucirithania wa igoti riri Oscar Wanyaga, Ekuirwo aya aria ni Joseph Dungu, Kibamwaniki na Paul Batha athanite atatu aya mahingirwo nginyanagia tariki 5 mweri ukite, kuria merigirirwo gugetika thitango o igoti-ini riri. Na naomba koti uweze kunipea ama kunikubalia kukaa na washukiwa kwa muda wa siku 14 ili niweze kukamilisha uchunguzi yangu. Hakuna mtu ambaye kati yao ameshtakiwa na mauaji, ndio maana wanaomba siku ndio waweze kufanya uchunguzi. Kwa hivyo sasa hii bado ni suspect, kuna mtu ameshtakiwa na mauaji so far. Mr. Kaijulu, please note that this because I've not given you 14 days, Yes, sir. I've not given you 14 working days, I've given you 14 calendar days. So make sure by 5th of May, yes, they are either charged or released. Ndeto ya kuragwo kwa Juma uri urari murutwo wa mwaka wa kana nirirambururire matuko ya kuri arutwo a university no aria mararurunganire nginya wabici-ini cia maabithaa ugitiri mwena wa Juja muthi wa ira makienda uthuthuria bara nginya utafanio niguo kumenyekane aria maratafanirie njuragano iyo ya magigi. Na ta students twenda kuga ati uhoro ucio ni uratumakirie muno. Kurerikana muthi ucio Juma oragirwo athite kuhoya mabuku ma guthoma kuri aratake aria no arutwo thukuru-ini uyu kuria aumagaritio ni mwendwa wake mbere ya gutharikirwo ni gikundi kia nyanake kiria giethaite na matharaita na gucoka kumutungia bara mbere ya mamuthecangite na kahiu na gucoka gwithara na thimu yake hamwe na indo ingi itiganite. Mundu no ume agithi gwetha sapa kana agithi gwetha mabuku nigetha eke assignment kana thomere kigeranio alafu ugakorwo that kwena mundu wa kunyita. Kuringana na DCIO wa sub county ya Juja Richard Mwaura ni ugite guikinyiria muthi wa ira ni maraikitie ngono Ekuirwo 7 mbere ya gutafania uthuthuria wao urio hithuritie ati atatu aya nio Ekuirwo anene a njuragano ya Joel Juma. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.